Muraho. Hello everyone. Ndabashoboje mu izina rya Yesu. I greet you in the name of Jesus. Nitwa HARINDINTWALI Fabien. So my name is Fabien. Uyu munsi nishimiye guhagarara imbere y'iteraniro mpamya ubuntu nagiriwe. Uyu munsi nahamije imbere y'Imana. I stand before the church and I thank for this grace. The grace I received and the day of today that I proclaimed before God. None nishimiye guhagarara imbere yanyu n'ubwa mbere mpagaze imbere y'abantu benshi, niyo mpamvu murajya mubona ntazi kuvuga. So I'm happy, but it's my first time to stand before many people. That's the reason I'm nervous somehow. Rero nakiriye agakiza muri 2019. I received the salvation the year 2019. Nashimye Imana cyane, ndanezerwa mu mutima wanjye. So I was very thankful and joyful to God in my heart. Nabanje kugira urujijo nk'uko namwe murabizi, igihe umuntu atangiye kuvuga ubutumwa bwiza ukuntu bamugisha impaka. So I got confused like it happened to you. Nanjye niko byagenze, nabanje kuburwanya cyane, umuntu wambwirije rwose byaramugoye. So I started against the gospel. So the one who preached to me, it was actually hard to him. Ariko ubu ndashima Imana ko yangiriye ubuntu, nkaba mpagaze imbere yanyu, ndetse mu gitondo nahagaze n'imbere y'Imana rwose nyihamiriza yuko nakiriye agakiza, nkaba ntakibaraho icyaha. So I'm happy to stand before you, and previously I was confirming my salvation before God that I'm no longer judged. Ejo rero twize ingingo zigera muri 5, cyane mu gitondo twatangiye twiga ingingo yo gusenga. So yesterday we also ran 5 topics, and we started with the lecture about prayer. Mbere rero njyewe najyaga nsenga ndi umunyabyaha. I used to pray but as a sinner. Ariko ubu ngubu ndashima Imana ko nsigaye nsenga ndi umukiranutsi. But now I thank God that when I pray but being righteous. Rero umunyabyaha ngo nubwo yasenga akajana, nubwo yakwikubita hasi, nubwo yakwikubita ku rutare, ntago rwose Imana ishobora kumwumva. If the sinner prays harder with the strength and doing whatever, God can't hear such prayers. Birumvikana nasenze igihe kirekire cy'ubusa, ubwo birumvikana nataga igihe cy'ubusa. And this means I wasted my time before. Ariko ahubwo ndasabira umunyabyaha uri mu iri teraniro usenga ko rwose aba ari gupfusha igihe cye ubusa. And now I can advise a sinner who prays a lot that he or she is spending his time in vain. Namugira inama rero akihana, can advise him kuko nanjye narihanye, nemera ubutumwa bwiza. To repent as I did. I repented, then I received the gospel. Ubutumwa bwiza rero nakiriye nuko Kristo yakiriye ibyaha byanjye mu mubiri we, abibambanwa ku giti kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho ku gukiranuka.
The gospel I received is that Jesus received my sins and died on the cross so that we can die by sin, then we raised as righteous people. Abaroma 6:10 aravuga ngo urwo rupfu yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha kandi ubwariho ariko kubw'Imana. So in Romans chapter 6 verse 10 and 11 says, he died once for sin and he is now living for God. Umurongo wa 11 uravuga ngo abariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha mukaba muri ku Mana muri Kristo Yesu. And the verse 11 says that you can also believe or feel that you died for sin and you are living for God in Christ Jesus. Ejo rero twakomeje twiga no icya cumi n'amaturo. And we kept on learning yesterday about tithe and offering. Buriya ku muntu wakiriye agakiza rwose gutanga icya cumi ntabwo bimutera impagarara cyangwa se nibumugiraho nko kwitanga. For a born again Christian to offer or to give tithe, actually it couldn't be a battle. It's like offering yourself to God. Gutanga ituro ntabwo bimugora. It can't be a burden to offer. Nta kibazo, mbega umuntu wakiriye agakiza by'ukuri kagakiza Yesu Kristo niwe umuhata, ntabwo ari we uvuga ngo ngenje gutanga. Uburyo ugiye gutangwa ari wowe, ibyawe nta nubwo Imana ibyishimira. So he who received the salvation to offer and give something is not him who does this, but Jesus in him does this work, because whenever you do by yourself, it is actually useless, even can't please God himself. Rero nashimye Imana muri iki gitondo. So I am thankful to God this morning. Pastor yansengeye. Pastor prayed for me. Arambwira ngo Kristo ngo ndi Kristo. So he prayed and said, he prayed and said, I'm no longer I, but I'm Christ, because Jesus is in me. Nishimye cyane rero. So I was excited. Niyo mpamvu mureba nanone ahanishimye. And the same joy you can see on my face. Pastor yarambwira ngo ndi uwa mbere. And the pastor told me that I'm the best. Nizeye ko ubu ndi uwa mbere rwose. And I received that faith that I'm going as the best person. Ejo rero batwigishije byinshi. So we learned much yesterday. Abataraje mwarahombye nyine ntago nabivuga byose. The absent ones, you missed a lot, because this time we can't allow that we share with you everything. Pastor nawe ejo yatwigishije ku buhanuzi. The other pastor mentioned the topic of prophecy. Ariko ibyo abantu bahanura bitavuye muri Bibiliya burya ntabwo aba ari ukuri. So but the prophecy which are against the Bible or beyond or outside the Bible are not trustworthy. Ijambo ry'Imana ni ryo kuri. So the word of God is the true. Ngo wumvije Yohana 5:24 aravuga ngo uwumva ijambo ryanjye akizera abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. So in John chapter 5 verse 24 says, he who hears my word and believes in it is coming from death to life.
ndashima Imana rero njyewe yuko navuye mu rupfu nkaba ndi mu bugingo bw'umwami Yesu. And I thank God that I came from death and I'm living in the newness of life of Jesus Christ. Kuko Kristo ari we bugingo buhoraho. Because Christ is the everlasting life. Uri muri we rwose afite ubugingo, ari mu bugingo buhoraho, nta handi waba ngo ubone ubugingo. And him who lives in Christ have eternal life, and nowhere else you can find this. Mbere rero nari nzi ko gukurikiza amategeko ariko kuzabona ubugingo. And before I used to think that keeping the law will give me the life. Ariko ubwo nahuraga n'ubutumwa bwiza nasanze amategeko yose narayasiribanze. But the day I met the gospel, I was preached that I broke all the laws. Ariko twaratsindishirijwe, But we are justified. twarejejwe, twaruhakiwe. We were washed. Murakoze rero. I thank you then. Ndashima Imana, nshima n'uyu mwanya mumpaye. So I thank God and I thank you for this precious time I'm given. Murakoze cyane. Thank you very much.